pobludama govorite. Niko nije prije prihvatio iPhone od Srba. Mi ga prihvatamo isto kao i ovu novu muziku koju je ova vaša kompanija nedavno potpisala sa ovom dvojicom tipova koji mi liče na mudžahedine i koji su vrlo popularni, a čije su stihovi zapravo zamjena. Čemu govorite, izvinite? Govorim o ovom, kako se zove, ova dvojica repera koji su zapravo postali užasno popularni zahvaljujući prostakluku koji se širi i širi se neviđenom brzinom, a on otprilike glasi: ona voli BMW, ona voli Audi, ona voli dolare, ona voli eure, ona voli separe. Hvala što nas pratite. Kliknite subscribe da biste bili u toku sa našim najnovijim snimcima. Obavezno ostavite komentar i kažite nam zašto vam se snimak dopada ili ne dopada.